Le Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua ai usi mai le fafonga. O talia kapene tal sanga le New York le na fautua i tolo pole va alen tu e taunu mai i le solus fulvalu Oketopa mai watu i nei i le sultolo Novema mai le taimine il masina o te sema mai tawine o atu suta si whainga malanga i le vao Samoa ma New Zealand ma Australia mo le au mai o tangata whainga ruenga wha vai taimito e taliu mai o ilato mai fiti peitai o lo mai tawina pea le si iti o tangata fier COVID-19 vai New Zealand le walata le afe tolu se lau wa fiai matonga fitia. I Samoa nei le vai ea lo solonga manuel to fitus fulo whanofo esea a fua mai le atali i lea na sola itua. Ai oli patia e lea i se siamo mawai a te iei su enga na whaia la tamai. O le mawalungo le sao whai whātu anga tūma o tilu tātou tunu uma le lava o tau mawhaua sa uma. O le sile vaenga lau alunga i le wha maloma le whaafitai le whiungan pālemia, fia me nao mimta afa i le aso o tau mafa po o afuanga o le soifua maua wa sa uma. Na fsoswani mai ei le ofisa o tu o le FAO, o le Food Agriculture Organization i le Pasifika, ma le Komsina Britania le whaamantunga o le aso o tau mafa Samoa. Ele paiti tia fo ile nga ngol whaafitai, ile nga wenga fita o lo whaatino ina e pa anga uma o le vaenga maoti o whaato anga mwhenga whaipa. I company mapala po tonga tu maoti, o a tātou pa anga whaavao malo. Whapea fo i a tātou pa anga mai le Pasifika atoa. O la au tau ngā ruenga whaipai pea, o lea ua mori mawinai le si tia o le tūlanga. O a tātou wati na e tau whaato anga. Sauno fo ile fiungal pale mia le ngata o sele ni maua ai o to mai manga wa alo o sa mai a wale fa le na pea o to mai mana o mia o nei ngalo nga faatino o le to ye se onge ilo tato tano o anta upulavalea ele o mafai o ngalo le afianga o Samoa fa mai o le lenga ma mo wele tele o talo o ano le le il tato tano pe o le talo manu amal talo ni we len sauno al min sta fa to angala o le mali to le wotea ile la sanga o yei fa manuianga o fa to anga il taimine talo o suitu langa mai. Mai verde tu lai mo le toile na fa te tere ya la to uma na taitaia le tanga lena i to sanga tu tia bola tu tia sola ma so wa ono le mapu le su enga na mapu ai na tato to no mai tai ni o yai nisi talo fo ela su enga sa faia ina watafi e sea tātou talo sa tātou masani e talo sa moa. Na ia saunua fo iwa iei nisi o talo fou ua matua whaalangolango i el tamau ainga o whaatoanga i atu e mau le talo lelei ma mawhai ona te e atu i wha mai. Mai ua whaalau loa mai ei nei fo i le talo vave e wha i le 5 masina ua mawhai ona se i lunga e whai ei tau mawha. Mai tawina fo i le tau mawhai atu o Samoa i le talo le ua whao isi e tunuu le maketi sa masani mai ei lo tātua tunuu. Peitai o le talo vave lea ua whalau loa mai nei o le afsausoani le whalau teleina o maketi awinatu i whafo. Ua moli ai nei leo leo se li talo vaulu fasiu tangata whaamoimoina. O le soli tula fono le na tupu i palisi i le pole stona ina te nei. Whaamaunia mai le suikomsina o leo le sunga awa pa aulongo i Tino Filipo. Na ia ta ua wailimo leo le ua molia ai sa ilinga na iloa ane ai. O li eto o lua sa whaia le lai vai vanga ai wha solo ai i se lafe ese inga. Mata ape ai loa le vanga lea ai mulmulia nea ialu le ua molia maleu o mea wha au oli mai i leisi a o moe mamaliwai. Tau fiai leo le ali i le whalipuipui tānu malala e tali ai le taimitu la iai le whaamsinonga e tali i ona tua inga. O le fasio tangata whaamoe moina pea whaamao nie solo atu al whalipuipui. E tasi te sima le valu 5 biliona tala Amerika le utaulia il company telefonia le Digicel, ile company telefonia le Telstra au Setalia, ile mawai il sfulima tau sanga talu ono fai pisinisi, ma se vaenga o tunu ol Pasifika au fiai Samoa. O yeile va ainga pe o le tolu masi na mua tau sanga fowe fa mai ai le fa taunga o le Digicel Pacific Limited mai atunu e yei fiti, Papua New Guinea, Samoa, Vanuatu, Tonga, Manauru.
Il pepo famtalanga mo le company le Digicel o ta ua i pea ma le fasela o 5 miliona tala Amerikana tupe maua a o le ava se ai la fonga maisi tu so le lua se la 2 miliona tala Amerikana tupe maua le tusanga fal tupe e mutai ya mati lua tasi lua o lua tasi. O le atu mawala au whainga luenga ya tunu e ono le tu sa male afe ono se lau o iai o le company le anu whaavai mai i le lua afe male ono. Samoa Entertainment TV mai ia pia, toi wheilua i le aso a tai au i le alofa o le atua soifua.